Kinontra din sumama ng konsehal ti Gakat ang Mangkiddaw ti Nasurok 20 milyon nga pesos nga para sports tourism iti siyudad ti Laoag. Kuna ni konsehal Jason Bader Pereira sa nga nalawag no kasanong mosar ti pondo nang runa dakila kandidat ti Mangkiddaw nga para ti triathlon event. Nasdaw ti konsehal agsiwot ta last minute dalangin pila idindo to na bayag gayon na pagsiritaan ti nasong event iti executive branch. Last Tuesday po ada urgent measure nga in-forward ni Mayor Alcid asking us to release 20,200,000 for a certain event nga ipabidda. During the interpellation that I inquired, mano nga bulanen nga pagsasaritaan sa executive branch dito nga event, and to my shock, the answer was at least 5 months. At least 5 months gaya mo na pagsasaritaan da. Apay last minute da lang nga in-file. Kumbaga in-file da lang tata iti Tuesday during our session. It was not even part of our agenda supposed to be. Inraman lata ni presiding officer ni Apo Vice Carlos. Inayon ti konsehal, arig na may singsingit laeng tinasao nga Gakat. That is our feelings, Apo, at ape ka na yun nagdawat ti kwarta kit last minute DJ nalpas min nga naramid ti agenda min ammo min na takelen min inadal min, then during the day of our session akit biglang nga adakit na bayag nga plano gayam dagito yen, and they are arguing nga dapat mabiden as soon as dapat mabiden kadagito yen. So I was then telling that it would be more respectful if they will do it in advance. Malagik mi tinapalabas ng session kita pagsungbat ti Tourism Office no kasanong mausar tinasao nga pondo. Kuna ni Vice Mayor Carlos Fariñas dakila pondo ti mausar isut gapuna anas ken nga maadang limbag sakbay nga maaprobaran daytoy. Ti sa lutsot ko kada kaya po ada triathlon event ito'y Ilocos Norte nga masangsangay, which is the Tin Man. Have you got the data from the Tin Man no how receptive ka DJ competition da no mano DJ malala ta ti data da? Have you done your research with them, which is the actual nga triathlon nga ito'y Ilocos Norte nga mapaspasamak, ma'am? We still have not get in touch with That's my Tin Man point, also. Apo. You're rushing 20 million of the taxpayers' people without doing sufficient research and passing through the appropriate committee for studies. We are liable, Apo, with the people. Kasanwarot no pumalpak. Adda malmalpes ijayan ti Kalayab area, ti Rip Current na hanyo pa'y na-identify. I will have to manifest my objection because first it didn't pass the appropriate committee, done the research, tapos multi-year deto ikalkalang da DJ budget tayong hantay pa'y naipasa ti 2027. So those are my hindrance. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.